Za sve one kojima je moj malo pređašnji razgovor sa Patrikom Vierom predstavljao problem zbog verovatno nedostatka prevoda, moj sledeći sagovornik, iako član ovaj puta ekipe Intera, govori istim jezikom kao i mi. Zlatane, dobroveče, dobrodošao u Novi Sad. Hvala. Reci mi, oproštena utakmica Siniše Mihajlovića, šta znači biti u Novom Sadu u jednoj utakmici koja u stvari nema nikakav takmičarski značaj? Ne, kak da kažem, puno sam happy, kak se kaže happy, srećan da sam ovdje za Sini, da sam ovdje isto u Novi Sad, radi drugi put sam ovdje i it's an honor, kom se reći, honor. Čast mi je da sam ovdje radi Sini, to mi je važno mu je ovo da pokaže svi publiko šta ovo, what it means to him. Šta mu to znači da je ovdje i zato sam ja ovdje da pokažem Mio, to mu je najviše što mogu da mu dajem i puno sam srećan radi ovo. Kakav je Siniša kao igrač u protivničkom timu? Čuo sam da je Zlatan Ibrahimović jedan od igrača kojeg Siniša najviše tukao na terenu, ali to je istina? Ne, to... Kako da ti kaj, kad sam igrao Juve, on igrao Inter, on radi sve da pobedi, ja radim sve da i pobedim ja. I kad imaš dva igrači kod takvih karaktera jaki, to se desi, ali iza utakmica smo prijatelji. Kad sam došao u Inter, kao da je ništa nije se desilo. I Sini kao igrač, nisam igrao kraj njega, ali igrao sam protiv njega i kako da kažem, to levo nogu što on ima, to rekao sam i prije kad sam bio ovdje, ne možeš ti to trenirati, to se rodi sa taj levom nogom i on je pokazao kakvi mu je levu nogu kad puca i ne, veliki igrač, puno veliki igrač bio je. Kakav je Siniša Mihajlović kao trener? Kao trener, dobar trener, pomože di igrači i to i priča puno ko ni igrača, on ima više kontakt kod igrača nego glavni trener. To je dobro, jedan radi glumi više trener i drugi više prijatelj kao igrači, to je važno. Pomogne puno, ovu godinu uradio dobro, usvojili smo ovo kampionato i primetio si mi malo pre dok sam razgovarao sa Patrikom Vierom da ste prilično lepo raspoloženi. Koliko vam se dopada večerašnja atmosfera u Novom Sadu ili je u kampu Intera uvek ovakva opuštena atmosfera? Ne, to je uvek ovako. Dok sam ja došao, ovdje sam godinu dana i puno novi igrača su došli. Ja znam Patrika od prije i ovi drugi znam isto malo od prije, ali tako je uvek kod nama i tako i treba da bude, tako ti jače i grupa. I za kraj pitanje, pošto vidim da pratiš i ti i tvoji saigrači šta se dešava na terenu, iako je praktično utakmica za dobrotvorne svrhe, kako ti se dopada atmosfera u Novom Sadu i večeras na utakmici i šta kažu tvoji ostali saigrači? Ne, svi su happy. Svi su srećni da su ovdje i srećni su za Siniju isto. Ovdje, kako se kaže, ne desi se ovo celo vreme, ovo je jednom u životu i ima pune stadion i lep stadion i ovdje we enjoy. Živijamo ovdje i napred sam. I primetio sam, još jedno pitanje, Sinišu zoveš Sini, kako tebe Siniša zove? Ibra me zove. Samo Siniša ili svi ostali zbog Siniša? Ne, to od prije su me zvali Ibra, kad sam igrao u Juventus. Hvala ti najlepše. Hvala te.